2025 the na born ye Ghana who nyina so afi ba ko pe wa mambo na infractions aba yesika sem ho ye guru bidda aye ne ye wuli ne dada no elmo ko ko biinu a eni ku kaka dina make say yenyamre me de sem bia no me te wase person mi ada jifim no correct ye wu say we to ha say fane categories a ye guru ne sebi ankrankra ya aban adwuma wo Ghana edi abro me hunu ni amanyofo nso so ekura abamu mutumi nso so ede yoye yo because ibo say ubo ko school bi kura na secondary school bi di wu government appointee bi any ho okay ubo ko aban adwuma bi na appointee bi anjere ni obo mu nyina akeka ho ti yi sa afo no film ye wu say we na politicians no mismanage we na civilians and mismanage ya say you to ye ho fo ye wu say ne ye de befa. Right. Mira, me no ya adwen wo saa kwan so nti efiri o chene ekọ no ye bepe bre na se ekwan ba mu a yatena se edi san komo no. Me nso me da se bebre abusuafo ene a oti ye eye yewura David Boache oba amanyosemu ewo eye bono puye ha amanyoku ene PP no oro na ye mantam no twetwerefo pani ede ema wo monti no ye da se bebre saa akuafo no ba ye ho nsem nyina no nyame ya adoma ye hwese firi o chene ekọ no yebenya minister ankasa na ye ne no abo eho enkomo abadwafo na tena se ewo ha enom ododo adamfo nana Kwame Wusu fa asemche watena se ewo ha sanso na abena ata jamfu a amono odi amono ono nso atena se ewo ha ma wo machi na afi ye nsasa adwen kakra ansa na de aka echire nso aba Ododo. Good morning. Good morning. Na pom to say. Oh boy Juma. Akra. Yamin shirao pa. Okay. Say if ye. Oh, if ye come. Me da say. Abra. Bibia say ye. Oh, but ya don't. See if ya wa kai wa bibi. Aja. Oh, photo friend emu ye. Emu ye. No correct. No correct. That's right. Ami adom ya meti ase. Ma menje monte ho tew ewo atebu amanten ne by extension Bono East akuafo no baya afi etwa mu ya nhye da nya atofo menje monte ho tew ewo ho na yenko. Okay. Nana me yancha na nanom atankonwa na yancha wona etie anopai. O manchu. So anopai Techiman dey so for baby the hottest show in town no ano no. Ha no be ne bi papa nyina ti. I think say uguso boy dwuma yero ho ebefa nyame ne yeboafo very good. Now on a Greek issue on akuafo nsensem a adane sese boachi bidia sese adane twa piatu obi anu a owie no sure a big issue pa a big issue but it seems sese akuafo no dey show mo ho na obi akosa so ewo di team. That's right. Na unim de akofa sanse mo nyina eba no Ghana on at times yem planiye Ghana yem planiye. No, you don't plan anything. Mekanisa na mekanishe yem panimfo no ye omo ye akandifo no ye omo die nanim no omo na sese omo ye ehye papa edemo man no. That's right. But ehye papa sese omo ye no omu ye ni yie ene na ma ye ho kire ye ene ye ni so dia ye wo ene de ye wo no ye value se dem be meka no ye value ni ma ye wo won ye ma we no ye betima plane even ato aburu 2000 Ghana cedis o my we mu ya ye nya problem bia. Okay. Dentina politician ba catch us say wo as a farmer no say you to a brew 1000 Ghana cedis enye normal enye papa unim say ya tebdidie. Sure. Me father say ya tebdidie e use salt na me ni se ku ni bia wotie ya dopa ni so no ne rebe ho when the catcher was say yes say aduani bu o man mu a e na kire say o man ma hoto mo. You see now politicians are telling us say aduani bu a
and on my my toy. And you know, okay. Mamma Mo, instances be kakra. For the past Kwame Nkrumah time, bane sane manema ni nyina no. Na Nkrumah vision and say, yensisi factories. Right. Na ye niema ye wo ye nane na ni. Say be ya afoforo be free baby foforo be fa bia ye den. Akọ. Na one amasika ye den. Abo manum. Sure. Apart from say sika abo manum no. Wa wo ye kuani a wo manum no so no. Wo so kwambi so no. Wo beti ubenya mfaso. Ubenya mfaso. Onema na wo produce no. Ya beto amaw. Enti sika abo man sika so e ba ye den. E ba so wo kuani obotom. Ena ebe prevent post harvest losses. Very good. Say ya do awie na ye nya atofo na ye no ba ye say no. Ye no ba ye say no. You see Nkrumah vision na o de buy no. Right. Ye free Nkrumah no we dey free o mo line na free o. Na ye mara papa you operation feed yourself you dey say. Acheampong. General Ade Akye Abia. So free bunu ya na. Well, minister information for now. Mampong. Okay. Very good. No, I think a free Mampong. A free Mampong. Yeah. Operation feed yourself. What na adwene say? Ete say bibini anaga ni wan kasa wutimi yeden. Wutimi so ho. Like say obeka say wo ko baby fufura akofo bibi fufura yeden aba. Na say enu ni ho anya de a obetimi yeden a survival. Ohunu say eyemfonso. Say ni pese wa wutimi survival wa bra. Undependent on anasa won fa wo bed nkoto ni ba fufura so. Because Bible cracker say yemfa ye ho tunere ni paso. Chanti say na wo de buy no. E boy yema even yesi be etetre kombi buy ne de ben sa ne manema ni nyina no. Ye fa so no de be sen koi. E na ye mra Fourth Republic. Na ye hwe nkrofo mbedi ye so. Oh, say wo so Rory, say ye dey start Fourth Republic. Yeah, Fourth Republic on a chassis. On a chassis. Na Rory so you don't know say we soldier we military me one so na line na a different. But when or thinking wisely. Unja Rory stab ne benya all the municipal assemblies and what sane mani na. So local governance system very good. Na breso na eba. Na breso. Wo ye sane no se be ya yan kasa to say ya wo Techiman ya ye won kranza ya ye wo tebubu ya ye wo kwame danso ye betimi manage ye ho no atima boaboa ye ho. That's the motive behind, but people don't understand. Sebe ye betimi akura ye ho kakra because you see ye wo mayor e wo ha aini ye wo DC wo ha enti ono betimi hu say okay fine problem a e wo yan kasa ye area ni enti kwan say ne betimi afa so e be solve ya. But government and then the support to buy a bit of money. Akoye nim. And to Lawrence to criticize any money in a go a boy. And if you Lawrence about President Kufo. President Kufo by the year 2000, right? So who's President Kufo Vishina? One also the buy and one. It was fantastic. In the way say. One soon say baby ada for us say o man na Bruno. E was say you to yen kwan bi so. It was starting ye near bia. Na ebo oman no say e wo se kuani hu heha no because we be hu say Ghana ye na ye mobo no ye do sesem omo ho de eto wo mo enti say ya hu mobo bebre no dodo na ye yakuafo ye wo nkromkumam ena nkromkumam fo so na so ye den ye do so enti ati say ye so o masene kakra se ba ye nkromkumam fo no omo betimi ha den aso omo ho amasa bo omo maso timi ha den akọ omanim. And we tell man kofa bibi the school feeding. So what I say? So obey ko school aban no man bibi kakra ye den eni. Me what because na aduane ankwada bi bedi kurant no. Na omunko school ayene. Na ni point munko school. Enti what is anya man nyina o ka go pen. Ayene me kai. Very good. Enti za aban na just say you provide anya man nyina kakra. Say one arena me drum ba no a. Aban bia ba no woni vision no de ba bani na ya de na ebo o man no enti so hwa kofo de ya o de ba ya ye ke ya ye so kuani asene ye so nkra asene eduru ba bi wo se oba akra ekwo because no mo pa yo mo kurungumam because onim wo ko ba bi no da no ye ba ko pe ma me papa no ya de dem enti edwuma mo ya large kura ni wo
enje no no adwuma mo ya ne awo ho adwuma edu mo kofie ba ko no papa ba ko ne yere no be 6 bia wo 10 60 wo de da adete enti akrado so ba wiase ne akrado ne pede ba yo de papa de ko fa ne ba ye enti aban so asede ne so obeboa se be ya papa no betimi aye den ahwe nkola no enti odi school feeding ba ye odi free maternal care ba ye odi health insurance. Okay, the motive behind health insurance no politicians at times edu be no bi ma be twisted na almost no be nya sanity because unim say yade tu atese wo man no mu a yade be ye problem enti sa man be so wasene na se nipa ho dodo no nipa nya problem na sikasem de how ne amane be ba de enti na ban no nye bibi na emfa moa enti no yes ane amane ni na ere ye de baye ye fa president kofo ne ma wo ye bebrebe nyina to ho and they do Prof Mus or Tinke wise papa. Or your Juma pa Prof Mus. The 4 years pa we try, you know. Probably we won't go 4 years. 3 and 9. Maybe you have 3.5 years. Yeah, or your Juma pa we have Prof Mus and your Juma piano or your Juma pa. Say Obo Fumua Prof Mus or your Juma in a Greek crown or your Juma papa. Or to 2 near my year and my name kama. Ghana. But you best start in your problem or my way mubesi ne a bra president mama be take over. Adibesi ene. Yes. Ene ma problem no buy. William. Oh, somebody for me bo mudini na no. Anka no be na teacher training college. Right? The number obi call teacher training college na ne say. Was say how dey we ya be obra wo school na post 2. Wo school no mo. Mo ne o ya so do mo post ya den. Aba. Monko chirade ye do mu kunkurunkumam na o mo tete nkrofo because the president kofo aye vision bi say e wo say ye man nkura ko school kwa na nkura no ko school kwa nkura no be do so eji hwa na be hwe o mo but what is it teacher for na be hwe teacher for na be hwe o mo okay enti no na abandon the president say Jerry John Lawrence mo aso da ye bi ya nkruma mo training college na ye hwe o kwa nursing training uye yare heden ni ye positive. But maybe you best start in your problem near wa bra. Who you school? Yes, it's the fee. What I say? Go you school no. Now it's fee. Instead of the post to no be at 4 good years. You're supposed to know. But some be bedding. Eddie, I can't mamma no no book at your you know. What's up? I just what you're heading. Eddie Amano. And if you want to see. And na make it bay. Won, some problem ni na ba no nti na ama unemployment na ba den. Aba doso. He o man bia say, yes say bonsam ma ka say o mu adwuma. O hwe de sem bebre de ba. Enti eduru ba bia unemployment na ba doso. O fi say de be si o man num. Eya ho kire na de ba. Ahon kire na be ba. Enti no o de relate to agric ya ye di ho enkomo ya. Deɛ na apɛ sɛ yɛfa efiri emu deɛ na apɛ sɛ yɛsua na yɛde kɔ yɛnim sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛ encourage yɛn ama nneɛma yɛbɛnya anania yɛbɛyere yɛn ho ayɛ ama agric na gyina kuani ho bɛtɔ no nipa wɔ ma no bɛnya aduane adi na afei sɛ obi kura so yɛ dwadini a ne ho bɛtɔ no ama wɔn nso atumi atɔ aid no. Maybe boss out of funny na. Won, eduru ba bi no. Ye ma kua dwuma e ba ye te sese be obi ye kua eye no me. Instead of say enka ye hu say ye bibifo say be ye dem ho ete sisi so wututu sisi ya to tight o hai tutu tight no for banchisi a ebe fifi enti den si kwan say ye kuafo na say farming na ye be ya adentina nkruma da ya wo so ye for factories no ye jadi gu ho omo se man se kra na tim de tight ka ko ba tight o se de be omo tim de ni na ye okay dentina sa adwe no ye je ni nyina di gu ho na ye adwe say all the time you say depend on bronyini na ye ma broni abata say ye niema na wo de kwara sa de kro na wo de ni na wasan de ye de wasan de abra yen na ye to e wo ma we mu ye timi ja bibia gu ho na ye kra ne ma free burani krom na ye de David ka say kro okan aburu a ye kra from Brazil e ka ho na ma aburu na ye foa aburu na ye fofofo no enti o say na the time no o ye strategy bi
na ye dey na ye very nice oh say oblock sa na ma na ye dey ba no enti na ama aburo no ho ba be den but what I say na even kra na ma ada you countries no ba be fa bi ko because na dey say onko kraburo no bi foforo fa megum me da say enti say ye ko kraburo e dey fi Brazil na ye dey aba meanwhile no ye o ma ye so ye farmers ye no ma ye do no ye buro na ye de no gu o ma enum na ye say ko kra foforo dey aba be ka ho ase ye pese aduane do so o ma enum a aduane do so ho na ekoto ade bia bebu ana e do so a ne bo ba fam okay na ne bo na e ba fam so no na che say demand no kra no say ni wo because then obi abra obi woni fie da obi na abu ukodwa no so a abu wo ma e to no enema na e wodwa no so no boro wo ma ho so what I say it is better me was say ye ni kwasa ne mo na ye factories me da say mama ntie wunua no ma aka nso mesan ba ododo adamfo na kwa no conclude ha ke me de pa okay conclude na ye menko it was ye more factories e wo ma enum okay na ye nja ye bua ye kra free nkrofo president mama ko kitikiti initiative no na very excellent say wo but how to implement it enye e wo he ye tinta ko me bagunya ba ko omo ye de ni ba ko jimi akoko ba fa so be na wo so won e wo say ka omo ye into agric that you know poultry farming no e say ke aban no so masene because omo na wo hu nimdie ni nyansa na ke ye bie ma omo and now wo susu se nka say ye wholesale and just obi a nya bi say the aban ye chema party ma na we ye 20 we ye 10 we ye 50 what dey Ghana ye problem and na nka say policy na ye targeted very good ye hu say bia nipakuo we no mu ye dey ma wo mo say be ye wo mo no betimi aye amana ba ye faso na ka ya plan crofo do ma ye den a adwuma no mu na ka aburo no na aburo na rifidi the same nkoko no ai ne etinka ye bie ayinum sa poultry factory num and ya plan crofo asem obekọ factory ba ko bi npa be 200 500,000 no mu na ya yekrum aya I think say is the one of the biggest poultry factory. Yeah, because Africa hakra no. It's the very big one pow. You so go do akosia creating kra no ni why you 15 cities or 20 cities. Okay. What was that about? But you just say be dey. You be na sa. And you dey your politics. And you just kokoro obi dey back obi dey 20. But see me dey 5 wo. Sa when mad no nyansa. Me da say ododo adam for mesan ba hobio ata ma me dey ododo adam for a raise fundamental issues. O say ma ya dwene ko factories so ye create market no emfama na fi yenyi politics, partisan politics. Emfiri niema no mu mama nti onso adwenche na na me tiefo nyina achemra Ade Akye Abia so mi na be ma no akasa na no pay say de na na mati hit say de mbuasi afu no ho mama nchira ma adwen kakra na menko wa maimu da bia me kam ye kwanyam say e ba na yeku yayo ya pom de ho nsam yesuku nsam na ye koso de ya amanyosem a da bia sa na ebehu no da ben so na ediku yayo ya amanyose wo maimu na yesi aduane abu wadawro ma be me na boa me se bibi bu a etesen ye susu ane na nanom se aduane ba na aduane bu a ye hu de enti ama na bu ade bu a etesen ade bu a cheze wo fa ba bia ebi ewo ho efie bia ebi wo mu wo bi mi wo bi saa na ukwadwo asusu na ukotwa ukwadwo mu esi aduane aba o bibi abu ukwadwo na ukotwa eno nso ni bu no enka se ne bo ye fo ne bo ba fom a kopem se obi kura de ne de be kodwa wonya atofo obesan sesa na niam de akofia na obeja ne dwane so ho na yenkwa Techiman dwom yenkwa nkransan dwom se de wo kan ebu a ba yira me koto no 50 cedi ba yimu no tete no ya se ade mu no kra ba na se aduane abu na ade mu no ba anka wo kra 20 cedi kra wunya bi bom pesie wo de me ka se me wi amekwa kofa ba systematic be to Facebook na tie for mehwe ba yira 50 cedi no me kofa ba be kire wo chasa me no akura me ma kentinka na ewo hayi obi a wo benya mienu kura na wadi amen enti na say yesi aduane abu nyina no ewo he kodom ntos besi aba roba no mien something na me evidence o 100 Ghana cedis so ntos pa tise no ma mi bi so mpesa obedi ti tomando na se fa ntos pa ya aduane ma no 100 cedis woni ni nansanso ane and in fact na no omoye inflation statistical service for the report by no ade ba kwa na trend pa ye akakaduro besiaba me na drive inflation for ba ko Techiman dwon kra se akakaduro besiaba ayeto o man Ghana say enuane abu
asase no asase bi de bibia kuayo kuafo yenya atofo da bi om kikamu yenya atofo sezenti right eno ameka menu ebu on cross abna bayira ba ko fia 30 Ghana cedis enso yesi abu wo maimu partisan politics no any politics na de kuayo ne ye no ba ne ye no nana eni ti ehunu se ya do aba enso ye nto abu osu kwadwom antimomuni kwadwom na okura 500 Ghana cedis ana na wontontoma o wontompaboa enso wonya mu nya bayira wonya ntosi ni je na besi aba mienu 5 cedis makom yen sanse 5 cedis enso woteto se abu amanya samra ye de ekua ne enuane na ye nti na kadi budi asaka mkodwom a se minya bi no adi ma me ho tome no correct eno akatua ni uji wakatua dwomu ntontoma nto yi aduane kura enso bo so me kura na asa eti o man se ye koso ye ho saa sesi anu obi amanya se o he na obi a ehwe se maba na aba enti ma dobro no e o se aba no ma me billions ansa na ma hu se me yakua enso kodwomu a wo kodwomu a unya no se de wo se unya se yesi ade na bu enso kodwomu ne bo odin. Okay, this issue David Boache say the ama abrono yentumi ntono eye aban ana aban ahwa ama nipa binum krabi abrono bi firi baabi begum yewura agenim enso say eye katasko enso say bona na ye tono aboden abro bag 1002 ni ade wo 2024 no enye normal nsasenka ye tono sa ade ma akuafo amenje wadwen kire wo 2 a year mpanifo miri nyina ba ni nyina keka wi amanyo se ye de yakua ne ye no ba eye nti ade tro bi se nyo no ama obi se ye krafra ma no ne nti die nti na koma mu ye wo mamu ne ya do na se nnuane aba ye se ye de ne ye nto ye krabi from ahodo so ama foforo so anu so edisika seye ne eno ma bo edisi $1 ye de bi edidi dwai ye kra no na ma ga na sika se mo nkwaye nana sabi yo mpanfo manu an kanyansa be ne wom se ye to man mu ye wasase ne ya do ne nya buro na sabu ne ye betumi adibi atuntom ye ho atoye ne a kan hia be na sabi hia se ye sankra bi mframa no ne ebe ha ye sika sem ebe ha ye dwadi e wo man mu sanya partisan politics ananya politics aya ye di kun ye ho wo man mu a obi apeso nya ne ho asabe onwi ni nua ho dani ganie na me fa sa bosom ya se de kura wonya adwumanya 50 cedis se onu so kwa abontin an ho beto ne ho anka na semwe himfa na ye kan o ma be no ne question no serious country be no be yes ade we politics no nti enti wo yes asara be na na ban ye be so ya da pafo ntumi am adwuma ntumi anya hwe na nani mogu ase na ye de ayesa no aba yedi na Daniel nya same Ghana ana me yama yakase aban papa aba nti aban papa ba ye no nti aduane ya na abronkwani ye de mtia me mpa aduane me pa ba yere so me kodwo mo 100 cedi mintimi ni nansan na no so ye no so prepare de ntimi nto ye nya abronkwani se be de nipa be di obetena se ye nya so mo de ye kua ye ne suku nsani apom ni se ya manwe sema esi o mem yensu ye yiri ye da bonkata aba nipa duonum enkono na ewu mo ayira yehu wo mo de yehu wo mo wanyina gu ho right ne de your politics very well na bibi fofunu ma me abra me da se bebre nyame encho brother Philip Atna say station manager ono nso anopay obeje ne nte ho kakra ebeba na yewie na se kwan wo mu a se dia producer amayate no yade a ene Techiman South mayor ebe join yen komoi eso nti eno nso yebedi nkomo kakra ewo ho brother good morning Nana na pom to say right yeah me nso me ho ye right enkomoi fapim nyina ne say deputy agric minister na aka wo parliament assurance no dia ma say last year eba this and ye to akuafo yento aburo yento we no nyenea afia by better about interventions bebre one of the interventions and so ministry no be partner buffer stock na o ma to niema no akuafo no baye no ho nkoma na ye boya ma menyo nso adwen kire wadaroma na ye nko ye nim na me da sipi ye ntia na na matena nkonya o mo joso papa no asofe papa no muslim for anyone who tis Sompa na no pay right na eniema nko ye na me di ade a minim ni se Ghana for nipa ankasa no ye pekasa too much Ghana for pekasa adia ba akwa ye fancy trim ni say anytime be a ye take drastic decisions na say approach amani ma akoyie no aho twitwiri beba sure sa twitwiri ne ba nipa wo take sa no ma ya say frustrating no
nti on so ho no mo hwe kasa na ekoso na de oni akoma no mpene ho asem no wajai me kai papa bi fe no Ben Kofi Mr. Ben Kofi sure I think the late yes now GFA chairman and our president na papa iba no see Ghana football the way see yen nye because I say I frafra ko ba che nti be ya yam build juvenile football Inya plan see and you see our 10-year development plan. You develop from the juvenile level to the Black Stars, and that is the senior level. Among that, you know, all alongside so mad DNA in developer. Hey, papa ne shasi kakra na Ghana for soon. Omudi na temwa ma a friend catcher and say, Sika bionya no football no be on kanchrom. Bosono so mo de bebra on trefio no home. Ghana for one year to drive on vision and this wadi hunu obedience wadi hunu to ono ma ye be kasa abaye ne ma abane confused Ghana for individuals in mind no ye confused abane e to bi kula no ya na nye opposition for right now bro ya okay die nti na omo kra ho am na kra ba nya de MVP ni ya ma na kwan this for na be kra. Right. Saban the next was a one prema the party in crab rubia man and crofobia crab room. On by yam yet tuno and a drummer man I am popular. Sure. And we know more honorable J Mensa or Oklahoma and Mayono. His party people are fighting him. All because they want to eat in certain quarters. Niparis on play. Adio so do Makwain. That is the problem. Be being what Techiman South and this is what problem in I say some people want to have their way out and MPP buy you know winning and go for toilet. Yeah, they say go for toilet or see and no mark on office. These are things I also I or my kwame and for timber income. These are the things. Nia onu benya yem man kwanti. When you wonye ni papa. Buy way problem any opposition and now can Ubusa an interviewer be say Major Derek Odro, Ubusa and say, no, in West Africa, something that I call Suleiman Brahma. Yeah, you got to say, Media Foundation for West Africa. Ubusa was so opposition a week, minority no a week. I did to Derek Odro, some way somehow, and then a yard, it in the way how no, and yet. Opposition for and your minority, right? Because now no more super majority. And the minority for can be just or make commentary and cover the powers of only shot. And any party for no. Near my costume, a juma abani betimi a ya broso ne party for. And I Hana was a day Hana Aludiba Hana Abdullah former buffer stock. Yeah, send you know, and we're buying a local dinner quality. We discuss who do me in this can be near the so buying a percent into one penny go for he will remain the best president in the Fourth Republic. What dear back open and I deceive him, because Obia and the man, ya men cast me a secret, and I can say, Via me Katie, I know. Sure. Oh, yeah, joy, or more year joy, or more year documentary, FR. Ama Penyuku for the Fourth Republic Richard Anane honorable or your former health minister or be any so call programmer issues ko baye or can you say a brown muba kunyane sono and Ama Penyuku for appointed former president Akufo-Addo say attorney general and minister of justice and a pejafie for no Kumasi Ama Penyuku for a pejafie and omo kan he no connected to the Menchia Palace and omo two nipa call no kan Papa, yeah, quite by Sunyani, a quaint for idea fast war. Tell what town ni, and small Kaguso, what bunny your command is opposition, I didn't ya. No, say, first, no, near airport politics, party, they say, be booming, the Amfadia can the man. We no mind here, right. It's a yet Crawford more a buying no honor, the party for NDC, NPP, Crawford, and one name my binding to me, yea. Na mebo shagi abaso o kasa bebre ba de ba ko kan ye factories na ye hia no now ye hia ni suade hunu and suade hunu so ye hia plan na enye 2 years 3 years 4 years na ba bi ko aneko no ye hia long term development these things long term unimetia akuafo mu su nyina na ma me ka sam chese niam o mu produce no ye factory I'm telling you here 10% they can feed the factory I me example no bi antiase Commander Sugar factory no why Omo you support the Bible until the media person what much idea no more can the raw materials the be
Eti Acheampong no musu no omo need even 10%. Osi subsistence no I say yache and na aka system right and them musu no but the omo kuta dey factory no omo ni machine no so be tintim fidie e wa kum said so say watermelon on ba am say machine no be tintim no 1% omo dey produce e wa kum said so and the one thing is one Ade Akye say e o see leadership inspired by innovations na me John Dumelo abaso goma follow no oye niam nketenketen bi na Ghana hia ye see ye leader bia ye nhunu mfaso no ne but ye ko ye nim no he's thinking ahead of time that guy means say no yes man I knew he was smart but what call Beyonce dem say gene ye sa niam no witty invention niam nketenketen ye di gu akwam interventions no brave workers so no ankasa obama nipa 20 de obetimi na ho oden no omo obetia produce entroa no vegetables in dry seasons ono ankasa be sponsor omo and oma acre of land bi abetia 20 acres or something and oma la say 1 to 20 acres and obetimi nipa 20 ono ankasa and that is innovation we bi ne pe 2 okwa abrochira season bi a wo pe mango benya season bi a wo pe bibia wo benya na omo de we can go and learn but those things we take time because abrofo no ma yache it is here dey say 2 years 3 years 4 years enye yi ba bi ho dey ebetia ne ntam tie si enye leaders omodwene but na ne katasco you should set up because when we are young position here dey amount no eye threshold so betinya skyrocket to another level so think innovative say your resources mrel krana at least the locals ni ba bia wo no sebe wo dey say wo ntimi nyi obi anya ofiefo locals na wo no think innovative say wo ni bia consult they will nipa bi omo onim de no na no omo nye na eye na yenyan osan kransa ho na practice health insurance ene na o ma believe for buy no ba be fa ene ababetra ko ba bia so you don't need boom you don't need cars you don't kakra na wo nche wan kasa wo fie kakra na wo ye na e bia na kro bi hunu ba kina ye betinya akopte enti one ye here leaders or more innovations de betinya aboa de tosu tu no say say wo the rich tinam ka say we 1% ko mun dim produce rather na kwa brochira rich no ye cheda ewu like wu say ye cheda ko form no ma be ye fu na kese na factories nya pese ye bie no ma tie feed factories no omo kura to le bi omo susu grati mi bie factories no right enti wo ye hia say ewu you know the next one say farmers no ansa no be ye afu no so omo but together no mo dwene market no ho sebe na na mo ni ma kwase adua no sebe oye ntia so brenu why a first year my second year for many years mudo bia na market na ha and say market is the problem and yentina say aban no any other individuals no kwa be na ye be fa so ye ade na ye be to yes what me dash abra 7 no ma kura so de kwajensa into we here farming groups and the teacher for makomobom police for kro mo welfare group and yes are farmers in the area ekom boom omo ya no ba na yenya omunya cooperatives ebe boa wo mo ama in terms of marketing you okra na so mo kam hu boom o betinya boa ma mo no ba ya to ya export ya problem because export na de niam ba and sebe mo ntena ma every year bia ye niam ayento fiaso ye niam ayento akumase ye every day no why are we sitting out like that let's come together 3-4 people ya tiku watermelon group of akumase dumase now you be call MC yo now you be call James cause our honorable you be call honorable Elizabeth Soja wo e dia baako de obeto asem you can contact the bank and the innovations they run we say we na sa old type no obi meye mame abame mame what was a combat do niam be say that is a fact that's no money die mu a farmers no so na bredu so omo so call mo bom wo de omo ntimi a na wo ha we wo ha say o mo frɛ na wo ma na lalami akakra bi obekama bu ayen krata se bi bia ede amamo na so etinya ko enye say tre se de bia de be ya na be yewu be da say brother yenti we ho tew yes me baby am ne so fo nya adwun baby kakra bi anything Traore Burkina Faso just recent year obai ohun say no baby o man duru no ono onya na dwen se obekọ de ne hawo ne na manya akoto akoseburu ni so enti dia ono wo beyo no se wo se me baba ye factories niam ye wo no ye be dane den ye be dane ni enti tomatoes ko du ba mi wo se hwe na wa mame mu se o baba fa tomatoes na ye den akọ na mo me baba dane ni na me dane ni wi a
What be den? What be fa? Pia farmers no omo association. Farmers wo Ghana hanyi na omo association. Pia ene ese wo mu pejam ema eye. The problem is not the farmers. Okay, problem ne ye hwan no. Problem ya ban. Den aban aye. Aban problem ne say. Wo ya to aba ma o sa aban. Wo na wo to na wo bibia everything wo na wo say bibia. Enti your Greek minister, one minister, oko ministry. Di kan say me say president they saying Papa assembly is not tete you know Jerry John Lawrence the late sa adwen na wonya ye no ya wo motete ni oko assembly be na akwa ye ni agric for you wo Department of Agriculture wo ho ye wo nyina ho Sompa FM enti no sa akofo na edu mo si wo no omo responsibilities right enti farmer ene ye wo mango farmers association no and then me am friend former the saying Beth farmer you are different class that the saying James Watson Benokop second you know bekasa on this issue what namango over 1,000 acres was it amango no here there some brand do was there no 9 no wuram are you getting it the problem we have is say didn't na ye there you want aban was said say obeye factories amaye obeye aban no be create enabling environment no didn't na ban kwa fertilizers tio e de ba o man mu say enka udi wo what the fertilizer no ma akuafo na edane adeniti mu tene say ka aden be for ministry of agric na ka mofafo a control eti uye akuafo ABCD am register mo no ma ba no register na agric for na come farms no ma ko check fertilizer do e be so de betima board de nobody to worry example the to say ene say udo bro e wo Burkina Faso udo tomatoes of Burkina Faso a the aban ye ne say wono ba na wono no at the tractor abe process na den amaw okay na wo ma no ba ye no na wodua o wie a wono the factory na wabie no na wono na ton no ba ye no de den e de ko factory ho enti wo kede no wo de say akwese wo hwe so keke na wono ya amaw be denti na wo aban na wo tu o man no mu no wo ja ni nyina de agu ho and one minister be or be a politician be or any interest in tea. No, not quite cranium free baby from Tokrubi Mo. Coco, what is that? Coco, now for Medazikano. When Ghana, the Besini Kunraba Traori, no, he's not under any democratic rule. Into Oyena dia 2 years now, and said you see, you're only talking about agriculture. On the ABS sector and wafa very good. But other places you may even fall short. And sometimes the way I was sitting news on the air, but the all idea, Abano Ghana land system quite different. Land no ebusuan sem ne ade land bi okwa bi amanso ebeba ho no and found so ya aban because e camera no so ye part because aban project bebre aka kwan mu because of asase aye de be ye kaka free say ye see enya inspired innovational inspired leaders one ultimate gene because here there no say what gene mu nya ye gidigidi no Ghana never gidigidi nya de one law one court issue beti ama one we are minister kra minister die nya wo de enti e de na wo sase de siti no na no since ye ntimi nya ti me kire bi obi a betimi aye farmers no ma say your farmer bi wa ye be fertilizer free either you abuse it or you even sell it. Attitudes of other people. Me and behave like us. Me that ye be ma afre for actual drink kakra ba ye brother my yen che we hu kakra. Auditor General report. Nea wo mo de aba e kire say said their infractions and irregularities na si akosoro no. 2025 report of the abai. Emunsam de bebre yate a baba bia me ye concern kakra mpese di nkomo say in the report no o say nkwada 10,730 wo public school basic schools mu no o muni baby te ebiko adesua wo nua ase ebiko na sondem ene mpata ase na o keka ni nyina bomu a suku nkwada be ye 3 million ena womo edisa womo te enuase na baby a the worrying trend in say 2018 na safo no according to Auditor General report 5,400 schools ye ba 2025 ye appeared from 5,400 equal 10,730
enti ade a report and say very worrying. In this age and time, Auditor General afibi oye report infractions yen shade hunie kusi ya babe a new norm. But I mean mintio briefly na ye man frɛ for a metra drink kakra ewo home. Yes, Nana meda sipi say idea said you can a hard dream pie the increment no year in year out no ade no kwa na ekoso. This time around this rating about 156%, which is very abnormal. Ade Akye say emfa no kwamu kra na and I know ka say you have said now no we should focus on kwan fa so yesika no yensa beka aine because say man for first strategy say or ye kra na ye de ko tum kra be ba wi no ba be din sika na de ye ka on say na meka no sa attitude here cause in so say aban no e wo part also play no why na yes hard way the public service aine eya na ye de ye si politicians no so enso wo mo o problem e wo Ghana is akofo is public service for omo no oya ade a yedna ko akira as ye be transfer na akosi akuna bi ase na no te ya greater Accra regional minister o ya do be call north chese north no de be call brother me da say course no afrefo no aba na mayor so aba ntia ncha obete ne nkan 0597994994 na wabo awram na wode adwenkyere no aba ewa hello good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Me bacha udini baby akasa fi. I'm patching it me face question number 1. Mira, mamintie wa no pay nyame nhira o. Oh, I'm paying for the program no how many ajepa. Ko we bi na kan prepare and can sense for ga be fu anama o ho paying for na pay me chia wo adwuma pa mo ye bo ma Ghana. Yeah, Joso. Da asepa se san ko mo ga ho be cost bi a ho de be ye mu show. Ye be ye. E ya si ya pa ade bi se man me be tumpo na se adwuma ni manuma. Mani ja. Right. Mano na podre ba manum. Endi se wo be panyi awo sister ni ma wo da ye nyina ya no. Endi ya wa ka ye nyina nti unyim amanto a e se unya firi ho a odi betima kreti adwuma so years mantie no mabulu betima ko ho akonya adwuma ye. But na wo komo dey so many baba. Yeah, that's it. Nyame nhira o. Good morning. Hello, good morning. Udini baby akasa fi. Me da se bebre. Mamintio, me pacha oba na wa ye wonsam ni tie na yeko. Mamintio. Ma de nana Nyankopon kam ho. Amen. Me pese wuyi masemi ya no ma me dia ben ade na ma Ghana fo gira so de to abatia MPP aban. Na Ghana for say amamu no enso wo mani. Na fo kira wo ho. Aine. Na nia ma boarding. Enti se Ghana vie na yepe. Say aban we ba ye nyina gitum say niam boa ba from you ti buo ye ntia se niam boa ba for because akuafo ba ye nso na na ni so asa ba ko mo mu ti studio ho nyina ye akuafo mo ba bo ni say wo do nyame mbo no aku adwuma na wo jo no enye yi right ana wo di ye mi dia ye ko ti dia ye kwa na dia ye ade na ba be bu ana se emu ebebu ne se bu ha wa ni de ha no kwa to so eno ni asama ye nyina ye dwen ho yi ye nyanso nti ye de so bone se ko ba ban se aban na ton so ma de ani abu na Ghana ye nje politics na nyema dia ye no ma wem ye confuse o man no right anyama boy dire ye se buoi the bibi buo ba fon kakra so ye sa si buoi ko si ko di koda Ghana ye nye dia ho ni asem no ye da ase bebre no nso ye kana kra o man say nyama buo ba fon na hianya wonu wonni sikani tini ko to ye nyi da hiafo no ho nya sika fo no mu betini ato no okay so dia ga because hiafo no ye go to cha o mo obi no wo billions wo timi do na dia ki wati bi ko bi bibi etu ko tina ha ban du ko ko to no timi ko to mo ba dia wo je de tina ne ma ba fo ma hianya tini ato pipi munja propaganda na mo to wa mo ye no da amwa mama mu onu yeda se ne onso wadwen kyerɛ abusuafo betimi awuram uram a yɛbɛfa wadwen kyerɛ ne nyina nso number no yɛ 0597 994994 0597 994994
0509 438 461. 0509 438 461. Good morning. Good morning, madam. Me ba cho udini baby akasa fi. Ba cho ya service kuma eke corporate kasa fi time ba bibi pa ya se. Me da say, mami nti omira. Da yam se asemo amu kan. No kre. Ya nchire mu bi wo mpakra. Any saying. Ye akuya fo se ye adwuma. Nsuo no, nsuo a ebeto. Na bekyere ye niema a ebi yi. Nsuo anto a niema no yi. Enti sa afi no nsuo no toma ya e ma ye niema ye yi. Ye nsuo ya na go no akofam. Right. Na se nsuo anto ama niema no anye yi a obehwe na go no akosoro. Enti e ma obi enye ni se niema boa ye di luma boa ye se kuya ni nya sika wo no wo mpa ana. Sabi abaya na efo etinu ka se mu ehia katia ntumi. Na kuya ni de wono de ye ntu ka tiam. Enti sa wono so ya adwuma na niema no ni bo kapsura eyi ma no etumi de ye ne wo pe. Right. So me sra ba no se amamu a umu bu no enye MDC aban ko na enye MPP aban ko. Kapkesi ayewo Ghana akofa mu a entimu nya adwuma no. Omum pesika enwura mu enkrasa factories no ebi ti se wanchi to no kan. Commander sugar factory. Sa ukoba besia na se udi wam eye miye na eye adwuma. Ubetuma kiti sa aka no awo bo no. E de kopia ka no a ukopia besia kwadi ye no. E da boa Ghana man. Nti ye sra ba no se wonya ade na wonya me ma do akofam me ma inflation akofam. Sabi e da ya Ghana mabun bi nya adwuma ye no. Kapesi a asese no wo mun pesika na ye nkura. Na adwuma ma right. Yen so yeda no wadwen kyerɛ wobetumi ɛde wo de aba 0597 994994. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Owoahene. Yes sir. Udi ni baby akasa fi. Me dey George. Me kan tafi Techiman. Me da say bra George ma yenti o na wadaro ma ma wo ne so kakra. Yo, me pacho mate me da spra. Already so Owoahene. Amen. And Ade Akye Abia brother fruit also for mama. Mate. Ni mi am se me chia no pa. Obete. Owoahene. Yes sir. No bobo say you. Could you believe brother fruit also for no time might be yet program tama no waje nkwa. Mr. JK Asha said Sompa FM. Who is a samani the initiative best teacher award or initiative what Techiman high note ateno and president what is Babia on the fadi could the whole Ghana best teacher award brother fruit Yahweh. Right. Tobacco or initiative Abia man Ghana in our practice. Right. You say oh man ye lucky leadership. Main the problem the moving down both you lucky leadership because it will be a leader or eagle eye or actually leader be or the foresight a short leader be and about the leader this is actually so you say of bringing traditional leadership near lucky. Okay. So leadership near lucky. Yeah, that's it. Leaders. Leader because to a leader. Okay. On your president or leader. I will make it. Okay. Yen so yeda ase bebre abusanfo ha yede ofre dwumade no besi ha na afi yama kwan yedi kan ka kire wo se ye ne ye Techiman kru kese yi mu opani a osi omampani anan mu ye be kan se mayor yewura honorable Kwaku Aje Mensa ye ne no ebetwe nkomo Techiman man ho nkomodie na ye ba bedi enti yedi nkomo no wie na akwanya bam na se o asembisa bia obetime bisa misro ya fidie empanimfo tie mofra tie ankrankra tie obi atie nti se wo frɛ na ubisa asɛm a na wama wo kasa no ɛho ate sɛbe ye Techimanfo ye abonofo
yenim sɛ dia yatete yen enti no yemfa yefie ntete ye no yemfa mra yasem bisa no mu sɛ wo ne obi nya adwen a enkasa no abufuo ana atemdie kwan so wo de ne sɛ obebisa asɛm no kwan a asemba no ebedadi na yayi ano de amount saa na mepɛ sɛ yedi nkomo no ti yedi nkomo no duru dodo bi opani be kire mu sɛ ye ma ho kwan sɛ bɛka bia na wahunu kwan a wo bɛfa so a wo so bebisa wasɛm no na ye kan sansa na me no opani be hya ase edi nkomo no Dan Miller Company Limited wo na de Dan Miller Herbal abadwa eso edrona no enam na wo mu wo adansidi a ekire se eba ne nuane ne abibiduru a wo mu di nkan ewo mu wo nnura ewodwa so no ebi Dan Miller TP mixture uyem ye wo ya anopai kopebi oba kwa afikyire wa ya se real typhoid ewo so afi bibi te se wakwa afikyire kura no se de yesese eye no entumi nyesa ena oha yafurumu ha obia unya Dan Miller TP mixture ebeboa Dan Miller Herbal mixture no abunu yade malaria etu ase wanum ato ntimi ne di aduane abai bai mo na bai a obi edi bi onko ntimi ni bi fi se wanum ato mesra okope Dan Miller Herbal mixture no bi na ebetimi aboa ohona ye oyaya osora no pai ayesa wode ayesa huhuru de abunu kope bi na nonom ebeboa onom Dan Miller Herbal mixture nso a emanipadua no enya pomden ankasa ewo ho enom me ba cho frɛ wo mo adwadie kwan so 0256 867 964 and 0546 439944 na wone wo mo entwen komo a ebetumi aboa ama bibia aye kama well abusanfo ejebo ejanya ba bedru ye nyina yewura your mayor my mayor our mayor Edema Techiman watenase ewa ha in the person of Honorable Kwaku AJ Mensa watenase wa ha anopei yare no bedwen Techiman ho kakra wo ka ho bi ti ebre no so a na so de wo de aba abeka ho maka ne sama wie no memo pani achi na ya hyase adi nkomo kakra mira anopei ye mo wache ma akwa aba yeson menua na wani die mu a pomu sen nyame adaworoma ye ho ye pa na office so ye office so boko bibia he boko yo ye da sese anopei ye to nsafre wa wo je pene se woni ye mbedi nkomo nyame nhira wo ewe no ho medamase yo ene na ye nhyase ne ye mon nkomo no sei aban bia ba nipa obi anya ya nka onya adwuma nanso ye den wo wo mo a obenya aban nanim adom nyame adom yewura mampani mahama baaye wonya nanim adom ena wode wabesi Techiman se Techiman krukasi nyina da no se meyo na hwe akire fama no ye di jawa na ye di asoa wo enti bibisa se wankasa no wo central vision edema Techiman man eye de we yo menua medas right na o question yi answer na me answer question no ankasa no o di free baby nyi nyina na ebenya adwuma no bi aye no kure nyame aye adom manye bi na me pese me bie biribi so ma party mabunu a omo wo anisuade hunu se omo ko school na dabi omo pese adwuma bi a yenum biye yi omo nya bi a omo beye no emakwa payinfo ka se room was not built in the day no kre o sha se di free baby politics ni emi nimpa ne se sese wote hwa na one day bi na president bi aba na panyini bi aba na wabe tabiri position kesie bi sesewe Techiman mu nyina wono ye brantefo a osuani nti je na kokodi dabi right a massa leadership
omoka say a systematic training. Okay. You say we go through so many years of sacrifices. And sana debi. Nyame atoni chire busu oguso na yahwewonim na edibibi ama. Yanuma na yeti hai. Yan shase ne. I remember say me shase year 2002. Even though me NDC ni me wo Legon nyina no me wie school 2002 but me wo Legon no ye one DC Kobe Efreni 10 2000 elections na no ordinary University of Ghana campus omo hunu se wo ye NDC ni by that time na enye easy samere honorable Elvis Free Ankara. One o contest Ayawaso West Wogon and on NDC ticket. Right. Ye mubinom ye di bribia to from ye na ye campaign edemano. Me honorable ba ko say on ye MC wo Sunyana West. Honorable Asante your friend Asante. Okay. Dini kan ho. Asante Boatin. Right. Ono na no ye teen president. Now it wasn't easy. Me feel wa 2002 me ba no. Me ba ya ne me be kan NDC communication team. Samre no the whole Techiman. Na me ne only lawyer Ajiman kwana na ye NDC communicators. Lawyer Ajiman che classic FM na me te Asta FM na ye only 2 stations. Bomusa the Baye communication officer by that time we called it propaganda secretary. Nyankopon manensa wo meso wo 2009 emra ye nwene ye enokra no ne papa ne yewum ni say they made me presiding member of the assembly. Presiding member yentuaka. But I accepted it. And no chance na nyame be ma ne nsa wo meso kese 2012 to 2013 me be ye member of parliament. Nti ne me pe ma kire nyina ne se me tuye yufu no fo se wo pe se dabi Oso ubedi ye ewa amanyo semua. Esese this time round. O sacrifice. O sompa no dedicated service. And yes, we a communicator now say. Mi hunu inti mako strike. In those days, you know. Look, me tiabuoso basi kere na mi nibi. Mi fofom. Eko asta bepo no so de bia anadwoa menante na mako asta bepo no so ye pontan ukrok ansa na masara nante efiri asta bepo no so abeduru abo so ha na ye hwehwe DND efiri bi ho obia ni hwe ya na wo ma obi. In those days honorable Ade be contest for the first time Techiman South. Yako campaign e opposition. Come, ye Mami Mary, ye constituency woman organizer. Bo fre ni na mkura na sia yeti na yawe. Eye sacrifices ye in those days ni nyame amanensa so. Na me ba okoshi no so. Right. Ye vision for Techiman. Ye vision for Techiman. No. Nekese eye Techiman market. Techiman market. Yes. Right. Because Techiman aye Techiman yi nyina no. Oye market no na ama Techiman aduru ba bia waduru. Okay. Now we are talking about metropolitan status of Techiman. Enye hwe say ye dwa no na ama Techiman because
wohwɛ surrounding districts ya mostly omo gaini district status before Techiman eduru baabi Techiman yɛhyɛ wanki ase oduru baabi yɛhyɛ nkentempo ase oduru baabi kura ayɛ yɛkɔkɔhyɛ nkoransa ase ananka yɛkɔ akɔhyɛ nkoransa ase ne eme pɛma kyerɛ ne sɛ na Techiman yɛ kete enkyere Techiman yɛ kete Okay. but ɛyɛ market no near within short period because late part of Acheampong regime I think it's 1978 or 70 something ne Techiman enya district status da na wo nkinum nyina nkentamporo nyina Sabrina no mo ye district district me kaise me ya abofra me sister all copy adekere kentampo education of biribia kentampo ne wo kentampo ne wo copy appointment enti a very short period the Techiman anya status or odri okay ni nyina ne se eye market enti obi a wo baba betre Techiman konya so na wo bedi Techiman dwa ho agoro no otise obi a sebe odi wani odi pane edi wani ho agoro na opese sum eduru right enti me focus Techiman dwa Techiman market dia na wadwen sa obeye e dia page Techiman market no a chance dia wabeto yi yo menu ya me dase because you say me ye presiding member 209 me ye presiding member me honorable Alisa no ye by the municipal chief executive yet nase ye Jones ne Techiman dwa no almost apata na MY kra okay inti yese no ye beye biribi e de afa ho ne ye kokofa company bi from Kumasi na free TNK nti wo wura dwam ho a entuma session ho no nyina me fa say wo free magazine road no a na wo ba down wo fa ho a adan ne egu ho nyina ba no majority nyina satam ni sie TNK partnership with the assembly no musi sadan no nyina nti that vision no eda so wo ho because amre no ne ekoso ne say kakra bi ubehwe na jatum because na ya pata nu ya bere ne yinom kakra bi na ha akɔhye kakra bi na ha akɔhye kakra bi na me ya me yire so no odi dwa wo dwam ho ne ye ne sɛ wotwon ne mu nyina ba nopa odi dwa wi a wasen atwe ne nyina kofie sɛ wamfa nkofie a binuma bobɔ scratches bi wo dwam ho na watwe de akogum na se jato ba ku a omo ne magum no nyina ash they lose it okay nti na o se ye hu biribi ti o sigwa no o system fama bia na o muntua ne kakra samre ne 6000 nti utua ne kakra nti bi kura ho occupy dan no na onye ntua nwie ba bi a wote no wo penko ade a osi ho a wa occupy na wo si no nyina so na wo to collection no kakra ono ne ye de ye ya ene most of the market women no omu own stores e wo market ho a nyunu joa otum twere na odene safo aguni botum anopo ba na wo ba bibi ba current one yinyame ya twafufuo ama atonkwan mu ene de wan ya ye ba ya ne ye president say ni ministry of local government say summary bia no enye the friend 24-hour economy market right na Techiman South
a media ni mu omo de 3 models ne de buy model 1 model 2 model 3 model 1 no the biggest okay ewum the whole bunu is Techiman nko you choose model 1 because model 1 no niema ni ewum doors na ho sika so enye sika ketewa yeah catch say beye 41 million Ghana cedis 41 million Ghana cedis yes for model 1 for model 1 okay going forward the Quran BS can be baba okay nti sisi de bi nya mai yeah say afi na ye twen se we nim say wo ye adwuma aine bi wo ho a utimi shia problem bi wo ho me no kasawia mummu anan na monko dwam ho na monko hwe adwuma na ekoso right sani esitie right because enra yedi kan ye side meeting first one nra de ye second one ye because contractor na ko site or ye adwuma o hia niema bi even the land itself no kura no ye sha ase ye adwuma no ye hunu niema bi wo ho a o se ye ka ho asem na ye tu ho anam ntu ko sesi obunu se dwanu mu ye sidan no ba bi ye tu amana kese no mo sha ase Sompa FM esi dan wo amena no mu adentia because we realize say asase no a ewo ho no asase no nyina ya anwea na different layers of soil one way ya because ye wo history say omusi abrosan bi wo dwabo mani dwiriguye ikunipa kora nti we nyina no kire say osese ye take into consideration na ye ho yi nti contractor no ko site ya o sha ase say o ye excavation o hunu ne ye wo no atwetwe yaso okay nti ye kofa engineers from Kwame Nkrumah University KNUST buy o mabe studies dwam ho ahwa asase no se ne sitie aye recommendation de amaye as to kwanya yemfa project no emfa so right nti ubako bu say o ma excavate the entire 2 blocks aye bisi no I think say broke B and broke C nyina no omo atu amana kese a omo esi omo ele pillars omo tu odruba bi omo sare tu di akofa mu akọ hete the bare rock of the land okay and sana omo di pillars no asisi na omo sidano okay of the nature of the land timi kan ne now says cano be the same but what do you want to share near Koya it presupposes to say maybe there will be some sort of variations yeah okay yeah there has bebre enti dia na massa market no yes no die new addition e de beba beka the current market aye we ho menua ne wompa ne se we no a new model ye besi ya wo broke A broke B broke C broke D the non kwano 4-story buildings okay ye wo niema ewum no ye wo baabi a ye de ama police for ye wo fire service for post room ye wo banking hall room ye wo pharmacy shop room ye wo restaurant room ye wo type of hotel ewum ena yesare wo baabi a
we no nyina me bubosi sabi yo eye nua no ma sabi omun samu wo bi na bibetimi occupy all those areas ba ye party eye social democratic party nti ne ye boye ho mra na ese sabi wo ya ban na wo dwena sikafo ho dwene ahiafo so ho ti ye wo ba bi so a ye shares ye di bema sabi omu di bodwa ye wo car park wo ho ye wo open space wo mu ni nyina so ye be develop roads afa ho nyina ye sare wo warehouse sabi ubedu dwa na wo ne mo bi aka odi be kwa kugugo Ade Akye wabana betwa udwadie so dwano de so comprehensive ye wo butcherfo session ye wo baby kura no a ye did live animals ebegu ewo dwam ho right ndi osha no osha won krata mu a on top of your head ne obekai no ye benya stores adan dodo se na wom ene nia aka no ancillary facilities e kan ho na wachechire ne ne kan stores adan ankasa beye se na ewi a de beba be kan the existing market ho stores ankasa no ene over 200 stores yeah. Okay ye benya ne ewo na shares ne ye keka no ne banking hall eno nka ho make stores ankasa two story bibe one town na bi our top na quite apart from that menu ya we no APC one seven maker na wo hwe ye manifesto mu ye body train senyame boa na DC ba ko nwaso ye be modernize Techiman market okay no ye different from the American no kire say mo ka some be modernize a dey specific na mo be ye menu na no ye nananam kokochia president okay na honum osara tunu no mutuo e de kire se wa commission committee be meye feasibility studies with Techiman market na ye mesi kajetia type of market no bi e wo Techiman okay enunti se wo hwe ya site we ye choose ye wa station ye sheda ne ye choose ho ya reserve sunwani station eba babesi nsuo na no nyina no de ato aburofo ho no nyina bayerefo no nyina da ho new project ya eba eno no benefit in process sunwani kan ho Techiman Mankesim Abuboshi Takradi na Tamale. This says market in an citizen. Techiman kan or no ye that portion of the market near the babe. Na sinyamebwa na ye tinkomu na project we baso na ye sare be modernize Sunyani station nam suna no sa babesi tano no ano ewo ba bia jenefo no watermelon wo no nyina no ye modernize so to the modern market ya minua na me vision manisu adi hu meka se manisu adi hu no kese enu ni Techiman market no okay me feel say twere amponyankopon ne nananam nsamanfo adaworoma ebebam yeda ase bebre sesie ya ye kasai die na uhu se eye ohaw eye challenge e wo dwam ho nti mo dwen say mo be modernize na mo be factor ni nyina into mo thinking serious challenge aye wo dwam ho eye congestion menua se wo fo dwam ho a who say aba peswa ma maybe
say me delay kakra delay no ne kese ne say na say me cross market na ye yawada na ye ukuada na ye ukuada dwano ne chase pa no ye ukuada yawada even though me free jamani eba ti me fa last gate ne friend last gate no eye mayanka wura hosa ne me be pie bayire market ho no right dwano kasi agye ho nyina ti me di traffic no so a long period and so number enti rose in the market ye challenge pa kese okay na kese pa ne otete ye Sunyanem station ho no ya dwene mu ne ye na ye bo ho mpaye na ye tu ho anamo ne se ye pese ye develop road every Sunyane market ho Sunyane station ho na ye de cross nsuo no atwereda there's area you call it Adesimo bridge honorable Adesimo or yes steel bridge bi wo can't mean fast right but we want to develop bridge normal bridge car be fast na cars atimi afri Sunyan station na alenke Wangra line or Mamprusi line nti cars anka ewo Sunyan station na all called the western part of Techiman me pema kire say cars ne pese Mamprusi line kente krobo akuru from taku bikura ebe kotamali na sefo no nyina no emma for the main road ana emma mefa natural bridge no so menua se wo cross natural bridge no so se ne ana chena obetimi adi natural bridge no so that section obetimi adi be 30 to 1 hour now the switch ni nyina ne se cars na doson wo ho doson nipa doson ragia and doson right na yetimi yisa kwan no ye yesa bridge no na ye yisa kwan no a ebe ti congestion no so ye yesa drawings no ye de akọ Accra ye pe approval na ya ba be yi no ye capture abamu number 2 rose so a ewo ho no e de kan ho okay nti say ye yesa bridge no na etim be ye abamu number 2 rose a ewo ho no so a eno so be ma ye kwan ama ye nya space na ya pake kasia eya e pake kwan fia ne da market na chi ho no ni nyina ye yi afiri ho na nka yakọ pake ne wo abamu session rose a ye pese ye develop no so okay na ate congestion no so near what Techiman market right ora yan hwe ni say waka ya ka market no de no kakra no enti we na amode ko nyina no o mo approve mpanifo aso mu amamo ana menua we are at that stage okay nekora ya no pay me make important cause ewo ho super o sha indication kire say on be so mu amaye nyame ebefa I like that ebefa mayo yenhwe eja yade Techiman ya we die na yeni nkomo sa wotena se a na wokọ okete so na woda Techiman ma ho dadwen ben ena ema woda Techiman ma ho dadwen ben na ma woda na utimi da na wate wani na wodwen Techiman ma ho eye de won ya and then I give to me. Okay. With that when we 2 o'clock. I mean, my botage to me too. Yes, sir. Techiman akwan. Techiman akwan. Okay. Yeah. E dey na wo Techiman akwan ho. Yeah, Techiman akwan no. What you say? You urban status.
ɛna yɛwɔ urban rules na yɛwɔ feeder rules. Right. Na yɛyɛ urban status no. Normally you benefit from urban rules. Na yɛasan so a benefit from feeder rules. Nti one feeder rules deɛ by the grace of God yɛanya yɛ fair share na yɛ fair share no yɛ urban status no nti yɛntima mfa ama kurom Techiman kurom because Techiman kurom no urban rules for ne ɛyɛ adwuma ɛwɔ Techiman town. Right. Nti wohwɛ yɛnuanom Techiman North. Ɔmo adwuma a ɛkɔ so wɔ Techiman North no nyinaa no ɛyɛ feeder road project. But sɛnea Techiman North siteɛ no ɔmo yɛ ne some small communities ya ne nsenya ayɛ sɛ urban status kakra te sɛ awora no Jama Timpurum Korobo yeah, but project na yɛkɔ so no nyinaa ɛyɛ feeder road project yɛyɛ deɛ yɛnya no yɛntima mfa amma Techiman town. Okay. Because Techiman town no ɛsɛ sɛ urban rules for no yɛ higher adwuma nti yɛnya 27 length of feeder rules and also to the status of Kotal. Okay. But yet the core Bamiri Ekokusi Asantan so free Asantan so Ekokusi Bedi Krum Efrawa Kusi Kwaibo Krum Akusi Atabo so number 2 waba Atabo so number 1 waba Krufi na be pito nkwanta. Right. Sa kurama bobo so nyina babesi no 21 kilometers. Right. Ameno ye kasai nara ne na otwe menen sem twerofo ye kokofa so a contractor no wo so a contractor no why be 70% of clearing of that stretch of road to clear honu to hunu yanu nyina wia afi ni obe form kwan no ankasa. Right. Enyo no nko a ofiri ho a o sare de 6 kilometers firi Hansa to Auropata. Right. Nti wo kan nyina abuma 27 kilometers. Me kan okore de akiro senka Techiman kurom a kware no ye short ni ye develop sa 27 kilometer length of road wo Techiman han kuroimu a. Right. Ka manfo be hunu se Techiman south akwan ekoso papa. But unfortunately we know me kronkitua mu rose wa very long emuwa ware sene se ofiri Techiman o konkurans ware sene se ofiri Techiman e konkurans. Right. There why because Sompa FM biribi a yeye akwan pa wo Techiman ha nana bena market no chi ho dwumo akwan ne egu ho no nyina Kofi Job ne ye de sa akwan no ma no oye ya dibi ba bepie Joe Tasin de fa hwa ba bepie weyi mu ho no ni nyina na ye 9.5 kilometers. Okay. Na we 27 kilometers. Enye easy. Paye ni ye bose nyame beboa ama
contractor no otima ye adwuma no na waye ne ntem okay eno no firi ho a ne ye dwene ho sese pa ne urban rules projects e wo Techiman ono make say itu ho na mountain di anopa ikura me ye some important course bi e wo ho ayigu so na ye bompa ye say sani fidel rules a capture Techiman municipal rules no ye twen say urban rules so ono so be capture bi na odi aba be kan right na edi anije kese be beba sesi say ye ka say resources ya available ka ekwan baako ana mienu de wen pa ena nka sesi ya wode ahohare ebekoso akoye adwuma one minya kwan half a be de beko Techiman dwam okay road wa make say me pese ye de to atwere da no so efi sunyani station na ye de copy mekom for omo dan no ho ya nka sa kwan na nka eno de obeye ono ne ye me first priority right everywhere ye wo other two areas new krobo akwan ena the Gumba line akwan na fi Techiman secondary school akwan okay new crop akwan no kura akan no obi de ho question aba na o se memisa o Sapon Abramovic David na o se memisa o se sa akwan no de na o ye ewo ho na hansu akosi akisima sunso wabisa ho asem wo ha sa ho ekwan bi wo ha ono ne meka say okay 6 kilometers no ya wodo a contractor aba site oba abeye okay ene na yenhwe maye update kakra efa project ahodo ehuna yenhwe eno but yes maye update kakra ye ka akwan ne ade other project ben so na ba ya odo nsai tumi aka de wenso na bia wo beto ye na wo to aso my update kakra na nhade yo menua medase unim sende yaban no wama obi afri han se wo ba common fan ye ba no fire ne ope aini o maye mekan se instruction da ho enti ye first a year ewo ho yak 24-hour economy market no ho ase common fan eba bia mu 25% ye dedicate for that eno ne ya sha ase a adwuma no ekoso ye ba ye last year ye sika no aban no chichim ye woni odiku school ye woni odiku water ye woni odiku sanitation ye woni odiku education sane wachiches gadu right ne ye will be called legacy no kire ne oba betrie nti ye ba ye no na ye wo serious challenge ewo sanitation ho na sanitation ho problem ne ewo ho no na okay yes enti America says no ye final disposal site no na ewo baby a ye frɛ ne raso na hono na yi choke na kuru Techiman kuru so akwakoto tinana ohwe hono na washa assembly say o my to the end of 2025 o my mfa bola enkohobi tina previous assembly no akogya asase bi wo fia so okay nti quickly no say ye kohwe na ye yesa kwan no nti ya award di maji adom construction firm ma wa develop road no ayamai cost about 3 point
think 3 or 3.4 million Ghana cedis. But it's a 35 or 34 billion Ghana cedis. Right. Masa a huge project. 5 kilometers. Yeah, ankasa your engineers no hwe no mo man say onye bridges makon 4 ewo kwan no so. But I don't been season contractor na lafwa or the Techiman no. Okohwe form kwan no wie no hu say there are certain areas also say what year to all the 5 eka on the che ye free. Okay. Na CC honey ye kukugu ye bola Techiman money nyina. The same finance ho uko who say enkurati duase this era this age and era so ye be ne de ti wono so ya komo ultra boarding state classroom sa school no necessary be ni Techiman. Okay. It's saying necessary not to say necessary no apart from your normal state classrooms easy ye wo headmaster ne nkoane office washroom eshim yes our teachers we call it staff common room almost omo washroom right ewo ho ye wo washroom ni changing room attached ewo ho ni nyina ye water closet right ni ye wo boys washroom enye setete yes school dano a na ye de washroom no akwakosi akire no dabi we nyina de ya incorporate no ewo danumu right nsuo to a nye ono sa akora hie fira bontene na wakọ torrent na nsuo abo no dabi eye water closet incorporated into the building right ye wo science I will say it mean kind of science ye wo computer lab na ade nyina wo ho okay yes I wo library and the touch six classroom no okay facilities ya the ashim wo hwe ne kese ne se ne city a bi ni kroma right and with this one no we built it in such a way say dabi asase ho eye yedin wo hwa right no one say you too soro no ano na ye toaso okay okay another one right I don't know say my we handover we handover ni enya ba my we ye pese na ye dwene ade bi bet ade no nya maso nti next week ya we feel say ye be mo be hand over okay now project okay for anu see Amira minua yes also ye clinic ye friend clinic na ye friend chip compound ewo adofo mo Abirika na minua we are calling it mini hospital yes. I didn't have a person my friend mini hospital because enye clinic ni yenim say ye clinic no enye sa okay because the yenim normal clinic in a chip compound already because a common structure be no but we enter sa okay ebe hosu ya ye modification kakra wom ebe hosu Sompa FM apart from normal clinic no eye separate ewo ho no ye wo nurses quarters ebetimi ahosu 4 nurses okay 4 design one kasano de nanka ebe hosu 3 nurses the lead nurse no ewo 2 bedrooms okay
hall, toilet, bath, kitchen. Ɛna n'assistants too no biara wɔ 1 bedroom, hall, kitchen, toilet, bath. But your engineers bɛhwɛ no yɛwɔ big space bi da hɔ. Yɛsi yɛn wisi nti yɛ incorporate another bedroom. Okay. A ɔno so benya the same Facilities. Okay. Nti ɛbɛfa 4 nurses a yɛayɛ ne Abirika. Okay. Me contractor no wɔwie sese baabi a ɔduru bɛtwa talazo na hand over Ade Amamo. Yo mo ene adwuma na minim obeto project bi nso kan legacy project a bia project bi mobile na ekoso ba se no mobile ma anana store na mobile ma be revive bi ana one set project a man for raise who issue ye ofa ukọ RCC a yes dino project bi ye ho House of Chiefs for dine bia ye wo ho amanfo bisa ho questions minim ubetime di ho nkomo kakra kire eno no regional project. Okay, no regional project. All right. Very well. Very well. It's under very well. A jurisdiction of regional ministers. Okay. Amanfo bisa say drips e ho asem te san wo assembly mu Techiman ha enom because na amanfo bi argument na say nka wo hwe the concept of drip na say assembly munya sika kora mo be ma contractor akokwan bi so a ka mo betime ma drip na akoye adwuma ba ukọ ye nkuro no bi a say akwan kitenkiti bi wa ne ye eso nante aye den kakra drips ho asem te san yeah minua yes sir kanu no crown say drip machines the new concept nti previous administration no or the bar at the tail end of their administration nana omode baye no because of the impending elections nti district bia no omode 500,000 okay ekokoto asese omonje 500,000 no omfanye adwuma nti so obehwe ya be September to December ye beto aba no samre ne na drips throughout the country omodi ye adwuma with that money and we dedicated money right ye de kan ho na ye de beto ho nti enu no firi ho no throughout the country yendi pro any money say drip no yemfanya adwuma right and unfortunately common fan no omasare achechire yensade atu aguyachi 5% ko administration for 25% eco 24-hour economy 10% education 10% sanitation, 10% water, 10% furniture, school furniture. Tisane ya checheno. Right. Yamfa bi anko rose. Yamfa bi anko agric. Right. Enti wama assembly bia wo serious challenge. Nti ubakaya nanu yai enkransa municipal assembly omuko assembly meeting no. Assembly member resolve say omo de omo mfidie no be ma han na omo nya sika na omo de drips no drip machines no ayadwuma because omo suffer machines no guo so omo nya sika emfanya adwuma mostly baabi a wahunu say drip machines no adwuma bia no ye MP ni di ni sika ato diesel di agum na omodi ye adwuma ti se MP no amfa ni sika meto diesel angu machines no mo machines no sisi ho na ye sofa di Techiman assembly
We have also gone through the same challenge. But nyame adawroma yayi nkonya kakra. Nkonya ni yiye ne. Anything. Mra ye relative say ye 10% yen fanye 10 mechanized borehole. Ye boy ye homodene ye savings kakra. After 10 mechanized borehole, ye savings of around 600,000. Okay. Out of that money, na me trade call ministry say savings ya from water money no. Enti omoma ye kwan na yemfo sika no yenye yento diesel na yemfa yentwa yakwan. Yerekwan no yese odukoduru ya wese kokoye. Omoma ye bad down. Right. Ebetwa akwan a ye pese ye no nyina pictures, audios, videos ye de send omo ma oma ye satisfy. Ti say omama ye green light say ye bitim ayesa adwuma no. Timi no ye kese. Ye hwe ni mu se ne adwuma no ye be hyase. E wo Jerusalem kwan yi so. Hono ye de ye hyase. Sompa FM. Ya ye inventory ya lesa kwan no nyina ye de akoma Ministry of Local Government. O mama ye go ahead say yenye. Na mum be 1 month or be 3 weeks di na nanom ne mpanyimfo committee so omo fiaso. So fiaso Ghana nyina oni yedua ba yere pa na honi yetu ba yere 10. Enti committee e wo ho no e very 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 strong. Omo partner wa assembly. Omo de drip machines atwa akwan bebiri wo ho. Na no yekofa so kwan ba ko ye friend Bonsin Road. Atwa 4 kilometers. And asuna for Johnson to asuna for on also 3 kilometers. And Fiasu Kurumwa Kasano or my open up throughout the town. And also you're estimating about 6 kilometers. Until you can see near base 13 kilometers. And or my Fiasu. And almost school park. So Fiasu Kurunuano. Asase a mere enunti omudua bayira ebo na ebo sa no nti esu otono na gali rushing atoto omo park na so ase no kra ono so yedi machine no aye park no kama right yedi amo yo honorable yebekọ ahoma no so na ya ma afrefo but just before yebekọ na afrefo na ba na mimisa we ansa na yakona we ye hwefo no bia mo Facebook no na anu aye advertise so be ba na obisa asa question no ni din de Sapon Abramovic David ne first question ambisa aye for hansu na yakisimasu ne new crop kwan no no ne second question say misa wo say e de na wo ye efa urban park no ho. Urban park, you know, a will checkered history. Urban park, who was some cano, a dinner. Aye, BBO. Aye, BBO. Yente hon kakra. You mean ya Sapon. Urban park, you know, you want 2 faces. First face in one casa. Any war no park no bano ankasa Sompa FM ne trust ni wo mu nyina ena ye wo 2 court
volley court and tennis court. Eno na park no ankasa ena nka ehye omoye inner perimeter de kan ho. Eno no ne the first phase. Right. Ni ye second phase. Second phase no ne stance no. But problem ni ehia ne say the park first phase no ena maija biwo muti se front lines no so nyina aka first phase no. Okay. Project no started with the amount of 12 million Ghana cedis. Before project no be commence no, na price no shoot from 12 million to 15 million. Ebane saying. Eno no nyadia me mitimi aka because amre na mini akonwa so. Na nkrata bia wa metokrata bia wo ho. Me beto nkrata was. Oh say anytime make say nsem bi wo ho ahu. Ene kanu edene kakra. Me what I don't want to do. Say any way to say any way ni yes say any way no yes. Oba be dia dia. Ne oba betrie. O hwe na akora no. Ne obetima ye dia kan ho. Na dia kan. Right. Abubuo ni comprehensive dodo ni we ni yes ntira we me dabi. That is not my style. Okay. Enti ho but adwuma no hyase a adwuma no ekoso no there have been several verbal violations. Okay. Ya yensisaye bebiri wom ama ya disikanu bi akeka ho ama ade start be say anka 120 billion huruko 150 billion sisi ne ya adwene ho ne oda nim ne any contractor consultant the bia ye hu meeting aye first phase no nkoano contractor no ne consultant no per se ye tua be 240 billion. That is 24 million Ghana cedis. And the project which started with the initial amount of 12 million. Say, ye tiase na yakase contractor ne verbal valuation ne ekoso no ya tiase eye adwuma sika no double 100% wo me da say minua difficulty no ho ne ye wo wo me da say ye ma for so okay for an no we no ye only the first phase. Second phase no enka. Second phase no so yeah over 5 million Ghana cedis. Eba be kan ho a menua sika buruburu ja na ye de chichiri kuro. Ni ye hia ansa na yetima ye park no. Ye hia ansa na yetima ye park no. No kore na ewom no. Yo. Me da say. Ebisanfo ye ne honorable Kwaku Agye Mensa na ye bon komoyi na ba bia ye duri ye nje wadwen kire tiawa na honorable Nyakwan kotoa edwumadi foforo eso number ne ye 0597994994
0509-438-461. Me pacha wo ba udin ene wasem a opese obisa na wayi sa abasobo so a na wabo na yekoye nim ewo ha enom 0597-994-994 0597-994-994 na wabo awuram. Hello, good morning. Good morning. Udini baby o kasafi. Me da se maminti omira. I don't know what on my pa or what is on my. Now, Fias no Boko be as now. Now, I just know when you get us after my. Okay. It is not no ama. Kwanu na so I say. And I can't on my eye you are my. And yes, and I say on my toss after my. Right. And I just know Techiman photos at Techiman. So photos oh this was a channel especially a book of channel photos was so from my chrome and I got that was more okay and so when I move in us going so for na oko via got in why choke yes channel I my power you know just say come on one day come on answer. Amen. Amen. Yeah, that's a bebre or say potholes and a quine of Mukoyi and Yanni Gatters. Good morning. Good morning. Udini baby Alcasafi. But your family, Yakubu, so quite so on, baby. Medas, Maminti Obra Yakubu. Oh, I already answer Mopa, may a private rider and a meet you and answer me, Resicacana, meet here program, and fight a meet here, honorable, may Yadano Papa, may Penat and Papa, right. Techiano mami ye pa. Obeti. Amen. Yada sinya. My answer ntema makano very important pa na adia ehia me kakra ne se me ye prage ya right there idia me nam krom no de ente road na ye new one na eba no in fact the me puta ne se adentra Yana omo encrypted bus stop for my because and also the baba problem bus stop. Yeah, bus stop new roads now omo ye ne bia ni ho. Okay. Bus stop ewom. Yeah, that's it. Or say new roads no bia ni ho bus stop ewom ti no. Aya amonye bi emfa mo. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Udini baby Alcasafi. Pastor, me think that let's face Christian number 1. Me da say Mira, my enti wano pay. Yo, ana pray da ona wase fa nyamikira no. Na juma dena obo nyame mana ho dene. O mani nyansa na nyame mana botel na juma na oye no. Oni ni personality nti nyame abrebe nyame kan ono mane aje kese but me say na go say anamo wo dia me say ndu anamo. Oni sunyan MP this ne akwabo na esiro mo say fuda rose ne dia boy say junzo agba akoko no dia esiro mo ona bo ye da se pa tu anamo mai why me da se okay yeah so yeah da se bebre ubetime afre na wabebisa question enche ye de ofre dwumade no beba wadwen kira na wasem bisa wabasobo 0597994994 na wawuram wo question bia na wabisa wo wo pese o kire bibi mu foforo de mawa na eno nso wabisa na waye honorable ye chance obi beba no dia abai quick one no yentie said you obviously okay we dey wadaro makafra good morning. Good morning. Udeni baby Alcasafi. Me da se ma yentie o anopei get down na wase I say if park na wana kwa jeme tan no kosi test one no last na nso na kofo am it's for so I string just after coming to go shin kwa say sum was so just send da Roma of course so we ton more later ba go shin kwa so e ba sa kronfo enti makrom e ba kono ba usima wi ajokra wusuro e don na boaso am sia e origi muti amen amen ya da say bebre ene won so wo de ya wo de baaye and anope. Hello, good morning. Good morning. Udeni baby Alcasafi. Owoahene George. Me da say bra George maminti anope. Owoahene me ba be so wa. Me pa che yo mate. Kakra me bisa. Ona bo. Ye Techiman aso bia ka se ga. School pass you know. Afa kuku school. Kokolo baby.
the who say as vision says some fight is to college of education be government university campus Korea. Okay. So we be success quite better from this because in education is 5 years. Right. Sompa FM. Yo. Me da say obeyi wa no ewo ho and wo se de na mo ye mo focus nyina ye dwa no nko a na education so be a university be college of education be ni nyina nso ye ma ya dwene enko so ono no so ne concern eno no mayo we de wada Roma kakra ba no ye nhyase nyia no yeah questions no nyina here but last one me pese metaka right menua se wutie me na okay. me pa. Wait, honorable Bajo, Yamfa will last one Yanko. Hello, good morning. Good morning. We didn't baby Akasafi. Baso Kara, to the time. Midas, my into. As I want to catch a Jano, or catch just stores. I know. I'm not feeling Gratibano, no connection, almost bread. Because be a source on quiet to Muba. Oh, no, which a source in term baby. No one called me Muno or Tama. Almost said you're moving Grasiba, Amobua, MAB. And the audience source on the on the almost Grasibana so brown, but am I? Okay. Then I say, yes, I say, Yamfa Freddy, my dear Nunsi. So, Tiedia, Mekase, ye bay shares, the ama Sevi, or more mufri in Kurunki Tuamu Bebano. Near Besseja open space, ama omo, no modu omuniama a guho no atom. None ye can education was. Minia. Se obehwe NDC ye ya ban a Techiman education nyina oyeye ya ban ne deba ye ba 209 wonam yensa so ne Holy Family nursing training ebaye ena krobo nursing training ebaye wonam yensa so ena yede Insuta SHS, Tanoso SHS, Forukurum SHS, Ena Yedi Yibrog Saribekan. Wonam ya yensaso, Ena University of Education campus near what Tadesu to Tanoso ebaye. Right. Yan kasa near Sade. Only and the first technical school ewo Techiman ye dia babamiri timinua se woka education asema me feel say yabari education there ya ye bi papa right na mera no nti ye ntimi nka ni nyino me no ye kasai kohwe test projects ne ya soade ya ba beguo command camel kohwe project ne ya soa ye dia ba abeguo enti ye gusupa na ye ntimi ye ni nyina na ye ntimi brefo from no ye be kan no so ho asem one day right two me jitum potos wo kromu pa me jitum especially ewo sunwan kwan yi so ena wanchi kwan no so ani potos wo so papa but challenge ni ye nya ne say two rows nyina no they are under construction ni nyina no ye ababi si Techiman kromu twan sunwane de ye de ababi si runabout asphalt wanchi kwan so ye de ababi si Holy Family runabout asphalt enti no kore ne yewom ni say contractors ya anka omodo omokokwan no so say omonkoye pothole patchings no nyina no ministry no highways asara stop womo say roads no ye dey ama contractor no aba site no dey omon san spend the abanska and san from another contractor say onye sa adwuma no right enti mo bahwa na anu ya ye ko site meeting mami raise concern about the potholes wa ewo kwan yi so enunti contractor no chame bo say
Obeba na waba abeye me raise concern about a keen animu a ena Techiman market junction ho ena nkwaye so wo yaduru nkwaye so wo hye me 1 week say obeba abefese that problems no nti wo a wafa saa area bia wo hu say contractor na ba abeye adwuma ho eye contractor oye kwan no a oni aba abeye saa adwuma no ho no ye ni urban rose edim komomo omo gitum say ne aka kurom no binum omo befese dia right ti say mo hwa mbom so omo afese kakra but contractors omo ye adwuma no ye besere omo odinensa beka one day na waje yakotenase odinensa beka one day na waje yakotenase ye besere contractors omo ku wodia omo nyantwaniti na omo mfa maye minu right yo honorable nyaminshraw Techiman mind wase bono mantam bono puye mantam so da wase se waba na no pa ni ya bedi enkomo 30 seconds wo bibi person kan twam tia wa na yemfa enkomo nsi kakra na me wo ka na me de kire amansa ni se emra ye jepene se ye besum Techiman mai ye de ye nyansa ya dwene bibia na ye de sum na bakofo nsa entimi nkata Nyankopon ani ena wa wu twasa no so eya wu hunu se wachi akia no correct ya bie ya pono de ato obia na ye wa dwenkire obia na ye wo kasa kire afutu obiribia ya ye ready musu media for mefasa kwenye so na mabomaba so nkan ne Sompa sabe mo sum Techiman mani pa yeah fra mo frɛ mi nira kora no biribi ba bitware mu nti mantimi ama ene mama me kwan ama ma aba bikuro wo kyerɛ no ho nira kora wo mran wa ma bet ne mama ma aba medam asepa nyame nhyira amen de me pene se de yeyi ni ye was session of the media so a seven omo de bone nkoa no omo beka bone nkoa eno no eya na emwa Techiman na bikura wo ho a omo insight nipa wo mamenka me bai na metimo yi kakra na mo aise mo ka audit report ho asem kakra me fasa kwenye so na media tumani mi se audit report biya ba ni obehunu na wudi akire kasa bibiri ba unsabesi from because a current audit report by me mahunu Techiman there but in 70 womnu I will say ni nyina anya na kore okay ni womni say as auditors ba na omudie ma omubehunu no mo atwe management atwene die sisu se ye be yehunu na management are respond with documentation near but be wo ho na ne communication na nkoya no man report ni se ne omuhunu ye no a because obine wako na dwumam na wako hwehwe nie mahunu we bi wo ho a gese obetnas ono obetnas na woman nchirichiri mu ansana ono oye ho ye watiase. Let me give you one example. Yet audit report a capture say ye the 50 liter beans ne ye this is a bole aguho from 2024 bepemene say ye the bema manfo mo de asesa ball ano ye mfa ma bia ne aguho no mo twane picture no mo de aba audit report no mu I said bia sevi ya ye tie samiri ho he eni adwene say ya di sika abare sika akoto
adeɛ no de aba na yɛde aguo na yɛmfa mobia na aguo na ɔsɛe menua ɛnte saa yɛwom ni sɛ assembly no previous assembly no ɔkɔtɔ baeɛ ɔtɔ no ɔtɔ firi Zumi Lion fo hɔ na ɔtɔ kaa so a ɔno sɛ saa beans no wotɔ no wamfa kaa ne yɛde bɛsesa a wode nneɛma no bɔɔla no guma wobɛyɛ dɛ apagya wobɛpagya aso a wontimi mpagya nsoɔ no woakɔhwie agum nti yɛwɔ special kaa no baa wotumi fa saa bɔɔla no na ɔhwie gu kaa no mu na afei wode container na kɔsi baabi a ɔsi nti bɛma yɛ saa kaa no Zumi Lion ɔkɔ supply car no na ɔkɔ supply car wontimi mfa nyɛ saa adwuma no ti yɛba yɛ ne ba twiso ma yɛtwerɛ to the ministry no so atwerɛ to the Zumi Lion manano Zumi Lion I reply say by the close of the year ɔmo bɛ supply befitting car yɛbɛtumi de ayɛ saa adwuma no nti sɛ auditor ne yɛtena ase ne yɛkyerɛkyerɛ no saa asɛm wei mu a ti auditor no report wɔde kɔnkran ɔde bɛkɔ nka wɔmfa no nkɔ yɛda ase nyame nhyira wo abusuafoɔ anamontenten bi awie aboboa no pani a yɛne ne di nkɔmmɔ yi ɛyɛ Techiman Mayor Honorable Kwaku Agye Mensa ɛne ne di nkɔmmɔ yi yɛbɛda executive producer ɛyɛ ɔdodo adamfo Nana Kwame Owusu fa asɛm kyɛ yɛda no ase paa yɛda Brother Philip yɛda Systematic Press ɔno na de kɔ Facebook no so social media no nyinaa ɛna afei ɛyɛ Abena Atagyamfo a odi amono Tago Heba Mixture ne capsules no pam ɛyɛ infections ahodoɔ 0343228296 na wafrɛ wɔ mo sɛ wopɛ sɛ unyame dwuma ɛkɔ akyi kɔpɛ ho nimdeɛ wobɛnya abodin ahodoɔ a ɛdi mu ne nyinaa ɛbɛyɛ kama ɛde ama mepakyɛ ɔkɔ adesua no efiada no miɛnsa kɔpem no nsia memenda anopa nonkron kɔpem no num Jako Community Day School hɔnom a opposite Melcom ɛna ɔyɛ adwuma 0346979428 wone wo mo entu anamon a ebetime aboa mo Good Life Herbal Mixture ebibiduro abrofo bibiduro unya bi a ebeboa manipadua ye diabetes beko pressure beko ohunam hyehyew onum bi a ise wunyini da anti aging fra wo mo 0343561297 unya bi ebeboa double red rose premium health supplement efili affluent global ya shada package no kwan sonkonso abusuafo ebo adwuma nkasa ye nipadua ne ye wedie no ne emu nsam nyina tima frɛ 0242 761703 one wo mo entu anamon a ebetume aboa o hwehwɛ wo mo achi akwan a wo mo enye na Ghana ha ba bia frɛ number yi na one wo ntu anamon abusuafo anamon tenten bi awie aboboa no megyina mpanimfo anan mu na ye de anopɛ nkɔmɔ no asi ewo ha enom nyame ya adom a ochena yebesen ahia Macron. Kra, omuba preschool, crèche, edukosi KG2. Esuafo 50. Ya obedi nka ba fi admission mu no. Admission is free. Kwa edema wo mu. Adi school fees pe ada wo mu betua. Ya renovate solid educational school complex. Aye mu no twia ho. Wo standard kitchen facility. Ya ye mofra didie ne da akoma so yi. Ye wo CCTV cameras a. Emma ye mane bambo ene ahotoso. Ye wo buses a. Efa ye mofra de wonko school. Ebeda nyina. Na abefo dual or student desk ahodo a. Ye di free amonone. Emma ye mai traso form. Eji adesua yie. Emma ne kawom tim. Ye wo Techiman Jerusalem. Ye ben lawyer Adjiman fie ho. Ye afre 0557 366 027 0597 427 012 0547 632 834. Solid Foundation Educational Complex Techiman. Fapem mapa. Emma esuafo da chi wie yi. Eni nti awofo abata na awefo wo mu da na wo mada. Obiasu da ya so fa o nemum Dr. Dujemfi Dr. Tam Daso ya wada Medimafo Herbal Hospital no ono de da ya onyankopon so no wada enua eni habama wade sayare edi kire no ambeso banfa so magana nyina eyampa o ebubuafo ni stroke 4 tiapo nante ema won na wo ni yare
ehu ade esna pane. Still, diabetes, hypertension, prostate, malaria, ekyerese yare bia. Eda so yetatia. Ewo Dr. Dujemfi eni so. Be say agidi wo wuo eni de esie no. Na mema, mo connection no afon aya hwia. Hey, Dr. Peja Muama say binum de eche kuro yi. Awo so de onye uska bia. Agisenyi san na betoma ansa na watua ho aseda kakra. Apart from Kumasi branch, yeah wo Kumasi Agogo. Opposite government hospital no. Any enkrande a wo pokuase ba yira kwan so no. Bidimafo Herbal Hospital asanya branch foforo kra. E wo Takwa Esaman Kakraba Community Center area hwa. Bibia ni afre 0244 774 282 and 0500 727215. Udimafo ne hwa. Hey, ebusiafo, sesi e de mo sesa me din akere buruwa no mo fra me Dani. Odi Dani ro ma enti. Ana fra Dani. Ai, minya Dani to no. Mitimi didi ankasa. Minya Dani ma. Me da na madam me ho ana ye memre nyina. Sese Dani ma da roma, manya ahotso. Minya Dani to nso a mitimi didi ankasa. Se na me fridam ko fia. Minya nso adware. Na se me ti Dani bi de sra me ho a. Me ho na me ya unyina na to atwa me da na mada se pam. Ebusiafo me da mo nyina se asampetia. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo 3D malaria yi bi ansa. Na mom kai se Apemfu abato mo manufo no kwada wo ne mfiedu mienu. enum aduro yi bi. Abi agi edwadre krato ato. Se obeto Danimal aduro yi bi anase obeto Danimal herbal mixture. Ko hospital na yenso moje mu hwe se wonya 3D yare yi bi ansa na wanum bi. Fa aduro ni sie baby amofrant minfa. Se wunya sunsan so boni bia fa aduro yi ho a, bo healthcare provider amane ana FDA or med safety app no so. Dani Heba enrupe ebenye bia towo Techiman enene mpatem Samu and Sons Pharmacy Wenchi Sawaba Heba Center ewo Wenchi Eja Heba Wenchi JH Chemist Kasapa Pharmacy Kumasi Station Diamond Pharmacy and a Dose Heba Bicycle Lane.